Pedraw, lakay. Napintas da ito ya pagbalinan ta agarahean niya. Dito nga isang wanan ti balay ta. Garahe? Wen, garahe. Apay, di mo amo ti garahe. Diyay ngay pangiparadaan, itilugan. Wala. Amok ti garahe. Ang pangusaram nga ti garahe, kaawa mo ilugam mau. Ay, kaadan to ah. May mayat no maaddaan tan iti garahe. Tapno sumaro no tilugan. Kita man ni tata rito. Gimatang iti kalso. O, kabigatan na. Nangabak itilugan. Nairanran nala siguro mo't Ay, basta aramid to agarahe da ito, ilakay. Ta sigurado, addan to sumangpet alugan ta. Anya? Ay, anya nga tati pamay at ije garahe aya. Kasano nga tati kalawa na. Ay, apo, itayak pa yamang pampanunot no kasano ti pamayak. Ang jak maplano ana imbag. Sapay jak man makaturugan. Unay mutin aya ti kastoy. Ay. Oy. Oy, Pedro. Agreeing ka man. Pedro! Agreeing ka man. Payaya bakit? Agreeing ka? Noada kadwa ka sana makaturog. Anya kamutay. Nakatagtagari ka. Amo mamat maturog ti tao, ringin nak. Sao kamut asaw? Sapay isabsabay mo, tagkuti-kuti. Ay, apo. Masurunak nga rod. Tanagi, mas titurog mon. Idinto ta siya. Katadaak pa ila dito ya. Sana nakaturog. Kahit, basol ko nga raw, no di ka makaturaw. Apay nga minakastoya ya. Uray an-anwag. Talaga ajak maalat ituturugak. Masurunak. Diyan mo kang ka, Apro sa man to'y ulog. Tapno makaturugak. Kantaan nakman lakay. Apay, ubing kaya? Alamutin Uray an-anwag. Talaga sana ka makaturog. Nagkapi ka man siguro itay Kauwan takapimot nga ro ti agas ti bambanog. Isung lagayam Siyak tupay. Nagkapiyak iti malam. Kaya marigatan akong maturog iti rabi. Bawasan ti pa nagkapkapaim. Aho, patpat jumot dayta. Aglaladutak no jak agkape. Pamigsak dayta. Iswa di naklapdan nga agkape. Pedro, Ay na. Nagimasayan ti agkape. Nagimas ti panagayos na iti karabukog ko. Ay, kapi ka manayin. Kakapkapim la itay. Yung magkapkapi ka manayin. Ay, inoras sa mutin ngagkapi ka. Ay na, bye anak ka de. Taday to'y laang matilibangak. Ako na da. Oh, nalabas mo day ta pa nagkapay. Inoras ngagkapi ka, Intong kwan, di ka man makaturugay. Ay na, di mo man pabasulon to'y kape. Tawan mo't pakainaigan na iti dayta. May sa day ta rasawin ka. Gusto mo ko mati mamidwa, wano mamidlo pa nagkapim iti may sangal daw. Saan nga inuras? Tanyat kay kayat mo nga inumat. Kape, wano arak. Nay, nagadayo mo tasong ba, man? Basta sungbatam ti saludsud ko, Pedro. Anyat kay kayat mo. Agkapiak iti diretso, wano agbarte kaklaangan. Sungbat! Awang kadagita. Dibi na, ada nila kay mo. Ay, awan ingga. Napan nagtrabaho. Apay ka de. Kayat na nga ta akong trataan, jay ipaaramid ko agarahi, may. Kaanaw nga dawayana. Ilupas dala ka nun jar. Aramidan da ako sinatibus na. Malpas da siguro itangal daw day jay. Ay, kaya na nga dati agaramid iti garahe. Ay, kakayat na ingga. Kano di na kayat ti mabakbakan ti day jay nga asawak. Ti kayat na kadiritso ti trabaho na. Tapno diritso mo ti panagswildo na. Ay, pakibagamtuman nga rod kan kuana niya. Paaramid kami iti garahe.
Adan sa kalugan nyo na ga. Ay, wan! Addan taw, Divina. Umadanin. Gumatangak taw. Lakay. Kita man no pagpatinggaan ti paaramid kaw agarahe. Apay, ayang agpaaramid ka iti garahay. Gawa mo ilugan mo ngay garahay. Kat addan to, sumarunon to ti lugan. Wow, pangalam ko mga iti gatang mau. Katanyat amom ngay, no addan to pangabakak. Ay na, ho! Agtagtagainip kan sa ingga. Kurang ngamin nakanayon ti turog mau. Iswakas ta ti bagbagam. Ay na, di mula mo alakay. Ang mga numaklaat kan tulatan, no adda maigarahe alugan ditoy. Kita man ni Tata Rito, gimatang iti kalso ti lugan. Pagamuan, addan lugan na. Nairanran nala siguro Ay, basta agparparik na kanyak lakay. Maaddaan tanto iti lugan. Iso nga agparami dak iti garahe. Nay, ay na-extensionan mo ito'y sangot ti balayon anakaw. Untatang, pina-extensyonan di manugang yaw. Na, adamo nakasurat agarahe dito'y sangwanan. No kasta, garahe yun dahi tao'y. Dakamo ko ni Inga. Mabagbag titsan. Apay aya. Kasanungay, Mike. Nagparamid iti garahay. Awang mailogan na. No gumatang tungay. Kanya igatang na ngay. Uray bike la ko mga igarahay. Sana makagatang. Anya? Sa nagpaaramid iti garahay. Amo mabagbag titsan di manugang yaw. Agragaw tamadan iti garahay. Nga uray awang mailogan na. Haw? Masuro na. Nakaturog manen ni Pedro. Apaw, nakaada yun iti tagtagainot na. Angam siya, jak pa'y lang makaturog. Ay, po. Panunutag ngamin, no anya ti pamayak amaadaan iti lugan. Nabayagan nga rapaap ko dayta. Nagpaarami dak pa yun iti garahe. Angam, awan mo't sumangbay alugan. Apay ngay, ni Tata Ritaw. Kalso ti muna nga inala na. Pagamuan ta, adamo lugan nan. Siyak ngay nga ta. Anyaki din. Pedro. Agreeing ka man? Pedro! Apay aya. Diyak makaturog ba kayo? Alaunan iti parbangon ngam diyak mo't la makaturogan. Apay nga rotaringin na ngay. Ay ka, agaramid kan tuman, iti kalso ti lugan. Anya? Ay unay kamatay? Di talakal, kalso ti iririing mo kanya. Wen ko namon sa paum to ti agreeing inton bigat, agaramid ka iti kalso, anya? Wine. Maturog tangarutain. Disturbo kay ti pan naturog inga. Ala, pagka nakitak dito'y asyap, dito'y online. Apaw! Adumot gayam ti second hand alugan dito'y. Wine, adro tinalalaka dito'y. Ay, ala, ay, apay nga italaan nakitak dito'y. Scroll ko man. Tamang kita ak itigat tangag. Ay, wan, uray tayo nalakalaang. Basta makuna nga dalugan ka. Hello, sir. Hello? Ay, sir, siyak tayo bayar tilugan mo. Apay, awan tawar nan, sir. Last price day dyan, ma'am. Nalaka day dyan. Siyak latikas dyan, ti presyo na. Aya? Sige man nga rod, sir. Umay kung to kitaan man? Kaano, madam? Itan, sir. Wow! Nagpintas gaya matalaga San laang nga iti picture? Talaga napintas, ma'am. Tanaiwanan na naimbag day, ha? Oh, itis drive mo,
Ay, kwa. Jak pa'y ammo ti agmaneho, sir. Ang agsursuro akto. Ha? Kastaya? Kasano nga ro, damayawid mo nga itilugan, ma'am. Ay, mga yabak to iti driver, asar. Jak pa'y mo't alain ita, awan pa'y mo't tay kwarta. Ay, kunak no alayan nyo itan, ma'am. Sa pa'y rush ti panangilakok. Ang mga numagatang ti sabali. Ay na, isaan, asar? Di mo itid ay ti sa balay. Siyak ti manggatang. Di yung nga ron ibaybayag, ma'am. Tanong maunaan kayo. Ay, sus, sayang. Ay, wan, sir. Di ka madanagan. Tagsubli ak adagaws. Okay, ma'am. Ang no maunaan kayo, pasensya. Iso, di yung ibaybayag, ha? Naggapuan, Pedro. Napangkuman impastor tayo nuang. Ha? Nangipastoram nga eh. Ang mga numapukaw. Sa payado itan dagiti mangagab itinuang. Anya amang nga gab asasawa may. Hawam mo agtatakaw itinuang dito lugar tayo. No iti sabali ang lugar ka, adaw. Ngam no dito lugar tayo. Awan? Ay kanyat among nga eh. Ang mga dumanundan dito lugar tayo. Amom laeng aya. Saan? Danag mo na ya. Sana basta makastrek dagita at tao dito lugar tayo. Tanaalir to dagiti barangay tanod tayo. Tata, paggatgatangan nyo kadagito'y karne ngay laklako yung. Hadas okay kapag gatgatangak. Balasang ka. Hapay ka, day. Amang ano kaya ti gumatang itinwang. Hay, adu pa iti lakok akarnit nuang. Tay kumababaw iti kasapolak. Tapasik ti itarakan tay suki kaon. Nuang jay lakok, tata. Alan gatangan yon. Uray ilaklakak basay. Nalukmag day jay, tata. Ay, sa dino ti lugar yo aya. Ta inakitaan. Ay, kwa. Saan kayo na nga may ijay lugar mi? Ta mabandog kayo laeng. Syaklat tan ti mangyag ditoy. Angam, napartin no yag ko ditoy. Malama ka mo ka. Ay, iperkilo tanto nga rodaan. Angam, adam mo yaw nga agparparti ditoy, tata. Ada, di ka anak ak. Pumaparti na jay. Iba kayo man nga ron tatang danak. Ikuyog ko kumanga agawid. Madapay may trabaho na. Malim tao no madismiss iti trabaho na. Ay, kat urayo ko na, tata. May mayat no rabi eh. Ay, ayos laang, uray marabyan kami ngagparte. Ay, naimbag ta sa lagtad ta. Tano saan? Narigat nga partian no, nasipngat. Ala, saan na bale? Taad dato'y plus light ko, ading ko. Di ka madanagan. Nayunak to, ti kwartam nga itid ko. Ala, agawa ang marti agparte. Tapno makabiyahe tamutla ita. So katam nga rodya akrodyok niya. Ay, wala, di ka madanagan. Siyak, ti makaamo, ading ko. Nagagapo ngay. Apay nga itakala sumangpay. Anya nga italaan. Nagidaak di ta salas, tadyak makaturog. Ang mga madisturbo ka. Iso, jak nakikaidakin ka. Anya? Sige. Tagdi ko sa kun. Ada pa panak. Ni, aldawan. Amangan numaladawa. Ay, sus. Imbagtay may kayo adagos, ma'am. Ada mga laala itila ko kalugan. Imbagak, ginatang yon. Aya? Ay na, imbagta di mo intod. Ay, sige. Itid konti bayad ko, sir. Sige, madam. Okay. Iyawid yung tilugan ita. Ay, kauna. Ang urayak pa, itay kasinsin ko amang i-drive. Dinto mo amo nila kay ko tagmaniho. Sige nga rod, ma'am. Uray panawan kayo nga rod na niya. Tani, agbiyahe akpay. Ay, panawam to'y balay mo, sir. Saan ko abalay dito, ma'am? Nagabangakla dito eh. Ay, kasta aya. Sige nga raw. Agtugawak ton di taong nagtikutse. Pangururayak kun ni insan ko. Aday ta. Naiparada ko dito'y garahe may to'y kinatang ko alugan. Natsaw. Anya nga.
Diada mo lang nakaparada lugan dito. Huh. Inga! Ay, Inga ba? Ha? Papupuka mo tayo langin! Anya? Ay sus, nuko naktumot nga minkin ka, asaan atila pangipaspasturam. Taadun ti agtatakaw ita. O anya ngay, sigurado tinakaw danday jay. Ay, inak i-report iti barangay. Tagpatulong nga agsapaw. Ay nasaanan? Tano tinakaw daday jay, sigurado a pinartidan. Tugot na aya, pati jay talina? Adamot ti talina. Kinsa mo anapugsat. Madlaw anay gagara anay kat ti talina. Na. Kaya ta sa wenday ta, tinakaw da. Saan na nakabulos, lakay? Anya? Ay, kasano day tuyeng ngay? Anya pagarado ko ngay. Hay, pag nakmam day ta, tinaktumot nga mindengdenggen. Ay, ha? Akin lugan ti nakaparada dito. Diyak pa'y napansinan. Gapo iti danag ka. Ay, lugan taday talakay. Ay. Iso adi ka unay masayangan itinwang. Tauray napukaw ta tinwang, adamot sukat na lugan. Nangalamay dita. Ay, kwan, napangabakak, lakay. Nangabakak ngamin iti raffle draw. Anya? Wun, iso nga, agsuro kan nga agbaneho, lakay. Tapno mausartan to'y lugan ta. Ay, awan na talaga ba kahit sinurosor mintintiro a barangay. Ngam di mi nakita tayo nuwang ta. Pinarti dalakit binday jay. So abay-bay amon. Umay ka man kit di. Tay andar mo tilugan. Tane, jakmut ammo atulbukan. Mayat ka nung amin, no kanayon amay andar tilugan. Nang runa no saan amaus usar. Malala. Alam nga rob ti susay. Madimag. Di magandar. Oho? Samot ammo. Imposible Kita ana imbag. Ang mga nubaliktad mo ta sensei. Saan? Jak amo ti kalikuto dita. Ning kaya ba nin sa mau? Tayo sa timang paandar. Mabait laeng nga road. Ipanmi ka no, ijay repair shop tilugan, lakay, kung naninsan ko. Adan sa kano problema. Kaipan nyo Anya mo dahita. Hindi pa ilan naus-usar. Ni madapalyanan. Sumurot ka. Sana yung tadapapanak. Inak bumulod itinwang apagaradaw. Tanay, panagtatalon manay. Ay naku ko. Ay, jak kumakayat tag sa ungam na saysaya at numamuam daytoy. Ha? Anya dahita di bina? Ay naku ko. Nakita mi kan nila kay ko tinarami di asawam. Diyay ko na mamapukpukaw anong yo. Isuda tinang parte. Anya? At dakadwa na lalaki. Ay. Narabyan kami ngamin kanila kay ko ije umamay. Kat nalabasan may day din ang ipasturam itinwang mo. Anya? Ay naaday din siya may. Iso ang naturudak nga agsaw ko. In video nila kay ko. Iso na lang ta medyo nasipngot. Nga makita ti rupa da. Ang pangaasim di mo ibagbagakit ni bakit mo asyak tinakaamuam ko. Di awanan ba na babae? Sige. Di ka madanagan, di bina. Tamapat ganti kaya mau. Ha? Ay, isumot ka umawawagain. Hilaw! Koko. Oh my God, dito yung hospital. Nadisgrasya kami. Nawa na ni Preno tilugan ta. Anya? Ay na, naimbag ta sa nagrabay tinapagtang yung agkasinsain. Wana, ta saan unay pasalog jay dalan. Kan indong parna dagos tilugan iti pader. Ala, agawam tagpaimbag, tadabasol mo kanyag. Basol ko nga. Nangipanam iti karni nuang ta. Anya ka din dahi tangay pagbagam. Di naman pagpungtutan, tagburburak ti darakeng ka, ingka. Asino di kadwam, nagtakaw itinuang. Lalakim ka day, Saan? Wala mong dito. At video ang mga ipanagna, kada kayo tinangtakaw itinuang ta. Lalakim di kadwam. Ibagam tagpaisaw, nay.
dayjay. Tinangdan naklaan nga nagparte. Kan di mon sa pulan tinaglakwa iti dayjay. Ta, iso tinggatang ko iti lugan ta. Ay, unay kaningga. Di ka lang pampanunot. Kunam ana pangabakam dayay. Ngam sa magayam. Sorry, lakay. Kunak nga isublik ti lugan. Tabulok mo't gayam. Nagadutim, pagada ama repair. Kat nagngina ti may bayad. Iso nga inyawid milatan. Kat kasjay matan tinapasamak. Day tati magganap ti kinagraraman mau. Nagbaling ka pa yung ulbudan ka po iti dayta. Ni sorry. Pakawanan na kumalakay. Pagbabawyag tinaramid ko. Hindi na kadigurguraan na. Sorry talaga. Hala, agawang tagpaimbag. Tay sublikan kadananang kintatang mau. Ay, saan kumamot akas ta at ibagbagam, kuko? Ay, pangasim! Kasyan na kuma! You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Ala, husto na nako. Agatas kanuan. Isunan. Apay aya anak ko. Ayat sang ni tagdi apo ko kaya. Jak nga ro mo nanang. Di namat kaya ti agatas. Agsangit mutlat ta. Nanan. Yag mo man ta siyak man ti mangisala. Yagmaw. Hoy! Bayam, anik na natiligat sa tagibay nga wala asawa na. Ha? Tatang. Hala, inkakit agluton garda. Panawam tanak mo dila. Tabukodan natiligat sa tagibay iti ubeng. Kasano makamiris no kasta? Umayan, hala. Ay, anak ko. Ala, panawandak dito yan nanang. Amangan ungtan na kayo manan ni tatang. Ala, paspasin siya amla ko man ti amamuan. Uwe nanang. Madlaw akagoranak ni tatang. Ang man niya nga ron. Aklo nagatigasat ko. Basol kumat ngamin. Jak din nga iti pang magbagayo kan ni tatang. Sinupring ko ti pagayatan niyo nanang. Di ka kadimasyan iti anak talakay. Kasjay lang arudan tinagbanagan na. Kasla iruruman mo ba? Dinak lang amin mawatan garda. Kaya't ko lang iparik na abasol na mutlang. No apay ang nagbanag akas dyan. Binagbagaan ta iti namin ado adaras. Ngaman niya tinaramid na. Sinukir na ta. Agdadata asa asawa di lalaki ang nakirelasyonan na. Ngamin tol-tuloy na lata tinakisinsin narakin ko na. Ay, Iso baybayam. Tapno maamiris na tibidot na. Sigurado ka, Rulay. Agayat kalat takin ni Julina nga oray naganakin abalasa. Wen tata Berteng. Ibilang kunto kaspud nung anak ko timpas ngay na. Kasano ngay ang mapanagnikam dahi ta, Rulay? Pasensya ka na. Gagangay iti ama akas kanyak ti agdanag para italak na. Mawatan kayo, tata. Ngamtap no mamati kayo ti bagbag, ha? Panagnagak day tata Berteng. Ha? Kasano, Rula? Ikasar ko ni Julina, tata. Amangan numakmaklaat kalaang Ruli. Amumet, adan anak ko. Ape asyak pa'y tinapilim apagdatunan. Gaputay ayaten kalata, Julina. Ha? Kinapudno na. Idi pa'y lang adali mo ta panagayat ko ka. Nagbainak laan nagdaton ka. Taamok nga danubyo miti daydi agundaway. Ngamita, amo ka nawayakan. Damag ko nagsina kayo ni tinakasigugin ka. Kan damag ko nga dan asawa kan anak na. Pudno ka di? Uwan, Rolly. Ngam maawat ko tinagbanagak. Agbabawi akman. Ngam naudin ti amin. No kaya tinag. Ikasar ka dagos, Julina.
Ay ayatin ka kami na talaga. Nga uri agdan may isang anak mo. Saan na nagbaliw tirit na ken ka, Julina? Jak pa'y lama desisyonan day ta, aruli. Jak amo ti sumbat ko. Ikan na kumapa iti panawan ko amang panunot iti day ta. Ay, saanan alas kan nga panupanunot ka pa lang. Aklunong kay dinirulay. Tatang, Oh, abay. Di mo ko na nga agpangipangina ka pa lang. Ha, saan mo na bagay ti kundi pili ken kundi pangina, Julina? Tasan kan anasinaw abalasang. gapo ka dita kastuyan tinagbanagak. Awanan ka bungak ngagpili iti pakiin na yatak, tatang. Anya pa'y lati di mo pangayatan kiniruli aya. Kat nasingpit kan nagagit mo abaraw. Baraw iti agdama ni Rulay, Julina. Saan abaraw iti kalman nawatam? Ha? Aklunong kitang tagkasal kayaw. Di ka la kagyamanan, tadapay naayat amang ikasarking ka. Nga uray kasta tinagbambanagam. Aklunong mo ni Rulay. Ganya ti panggadang mo, iso ti masurot anak ko. No di mo kayat ni Rulay, ibagam kan kwa na ati pudno amarikrik nam. Ay, nanang. Wanya, kayat mo ni Rulay wano saan? Sa bagay, awan madkit di ti makunakkin kwa na, tanagagat abaro. Ay, jak amo, nanang. Aging gangamin itakot ti payla ama ti anak ko ti ayayatek. Ngam awanan day jay alalaki eh. Imadayudan iti pamilya na saan aya? Wala nang. Di kan mang namnama iti pamilya do a tao, anak ko. Tadi na kan tumabalin nga ikasar day jay. Mga barwanan kan. Kat adakan ka mga deng no aklonam ni Rolly wano saan. Sikat ti mga deng, Jolina. Saan ajay amam? Hay, awan pa'y naimas amasida. Takasano, awan mo ngamin anak. Amang yaon kada tao iti kinariga ti panagbiag. Ha? Takasano, di mo ngamin nagpampanuno ti daddo mga anak dita. Imbes at ipagsayaatan tinaganak da ti panunutin da, saan ta jaymot pagragsakan da ti pampanunutin da. Bumawi akto, tatang. Bena, awan lamukon, Julina. Naladawon di amin. Awanan tinapinta sa masakbayam. Iso makiasawa ka kiteng. Nagyamang ka kiteng. Kaya't nakalata ni Ruling nga ura adan anak mo. Kundi pili ka pa ilang mag. San ka mo tinanasin aw abalasak? Jak ayayatan ni Ruli, tatang. Kiura yun Tinapatag. Adda mga langon king ka. Adda mang suporta kada kayo iti anak mo iti kinabalasang. Agdesisyon kan. Talay. Marigatan akon amang ipaay iti kasapulan yung agina. Kasi anak kumamot Lakaya ko na marigatan ako ngagtrabaho. Anya, makiasawa kan ka ni Rolly ko nam anak ko. Wan ananang. Inaklon mo na ya. Wan nanang. Abay, ay ayat mo ni Rolly. Kunakman no di mo kayat ako nam. Jak kumakayat, tawan na riknakan kwa na. Ngam kapilitan, tapno mayadayo akon kan ni tatang. Ha? Jakon maanusan adang denggan dagiti bagbagana. Isa makiasawa aklangan kan ni Ruli. Ay, agawaam nga rugta gurnong, Rolly. Huston to, nagkasar kayo ni ti babae nga asawaam. Aggagad kang agpasada, tapno makaurnong ka. At daurnong ko nanang. Umdasan da ya pagkasarmi kini Jolina. Kat, numalpas ti kasar ngay. At dan busbusam ng pamilya, nang runa ka da instant nga anak mo. Nanang, anyakay ka di. Saan kumamot kasta ti pa nagsasauyo Si didengag tagbaling nga asawa. Kanyang kumatida kasi timbaga kag pa'y sumat.
Nulabsan tag sarita, birhen ka pa lang, nga madan instant nga anak mo. Anya nga dayta? Nanang, Ay, biyag aya. Talaga nga doon, dagiti mananggun daw, ay babay. Kadwan tiwae, sita na babay. pasensya lang ko ni nanang ko ha. Kasjay na lang dayjay ti damo. Ang nagbaybayak, sumingbot tumalahag, Jolina. Di ka madanagan, maawatak ti inam. Pudnumat ngamin. Nagado ang babalasang amabalin mo nga arman. Ngam ape asyak pay laeng nga daanan iti may nga anak. Basta sikat ikayat kong asawaan. Kat ulitag man nga ibaga. Ibilang kunto kas pudno nga anak ko ti anak mo. Kas tati ginapatag mo kanyak, Jolina. Anya nga abalayan? Yawi din ni Ruli ti anak may. Ta inkasar na matay. Anya pay ngay, kapilitan Ipaako mo iti anak ko ti responsibilidad mo iti anak mo, abalayan bistre. Ha? Talaga kas tabalayan? Agora ka. Apay nga naggayad talibem. Di mun sama kaya ti anak ko para iti anak mo. Laglagi pang abalayan. Ni Rule ti agpatay launay iti anak may. Wen, amok day ta. Masurunak nga rod. Tanagado mabalin ng asawahan ngamjay pay. Ay na, makasauak man nga tan. Sige, inak malangan. Tatang, nangag ko amin ngay magbaga ni nanang kada kayo. Mabainak samot nga agawid iti balayda. Di nakayat amanugang. Manya saan? No di na kakayat, linapdan na kumati kasaryo itanak na. Yung nalpas mo't ti kalay sayaw. Iso di kag panunot iti kasta. Agawid kayo kidain ija balayda. Agyaman ka, tanadungo ni Rulay. Patpatgan na ti anak mo, nga oray saan mo't anagtaon kin kwa na, Jolina. At to yung tinapasada kiti nagmalam. Aggatang kamutin iti kagawaan ti anak ta, Jolina. Ay na, agyaman na, Kruli. Sumagmamanon abulan ti panagdan natang nagtalinaid lat ti kinadungom kada kami iti anak ko. Di ka pulos nagbaliw kanyak. Kada kami iti anak ko. Anak ta ko nam Anak ta, Jolina. Takasla anak ko magtanda anak mo. Ay na, agyaman na ka talaga. Ay-ayaten ka unay. Sapay kumatag na nayon ti kinadungom kada kami. Rulay, kwarta man. Ha? Tatang, awan kwarta nga gim ko. Itid ko ngamin amin kini Jolina ti mapaspasadaak. Apay, awan la iba bade makwarta mo time. Awan tatang. Inkay mga iba kini Jolina. Ay, sanay. Imot na diyang anak ko. Ibagbaga na pagbisyok ti daw-dawatay. Saan mo? Hey! Ape-ape na ayabandak diti balay, tatang. Asino ti akin lugan iti nakaparada iti sangwanan ti balay? Ala, sumbrek ka. Tapno makitam no asino takin lugan iti dayday. Umay ka. Kumusta gan? Rodrigo, ape nga da ka dito Kaya't nan nga urnusin nyo ti amin, Jolina. Nabayag mo gaya man. Anabalo to'y ama ti inauna anak mo. Iso ang mabalin yon ti agden naman ang. Anya? Ala, ape nga kastamot hindi bagbagayo, tatang. Napimpintas ti biyag mo nun ni Rodrigo ti pakidinam. Bimak lang magaya man. Ado gaya man ti negosyo na. Ado ti pagkwartahan na. Saan ang pagpalastog? Yung budnuti ko na ni tatang mo, Jolina. Sorry, no pinanawan kay di. Natayan da sawa. Gapo iti sakit na kanser. Mangrugita man rin, Jolina. Rodrigo, adan asawak. Kat adda pa yung duwang anak mi. Magdamot may isang anak tasan ka di. Ang sublikan kin ni Rodrigo, anak ko. Tanay.
Manunatawin niyo nga agdindin na kinarulay. Ngam awam pa'y mo nagbaliwan si Biagyaw. Manumala mapaspasadahan na itinaldaw ngay. Sang kasapul, sang kasakmul mo itimatgilan di asawam. Isu asinam kiday. Uray tako na mag-iday. Ani Rodrigo magtiayayatan. Saan aya? Saan? Ni Rolly itantay ayatag tatang. Sorry, Rodrigo. Di kan kayat. Ayayatag ti asawak. Kat nagkasar kami pa yan. Ay, saan ka pilitan? No di na kung kayat, Julina. Gamkid daw nga lahi kong tanakta. Agnaedan iti balay mi. Anya? Pagkatalik tanakta, itad ko amin nakasapulan na. Agbiag to, ananam ay iti tanakta. Sana bali, tadamutin duwa nga anak yu itasawam. Saan akas ka rin na ti pampanunutem nga aramiden lakay? Nalakaayamat ti panagsinadag iti agasawa kat nagkasarda. Saan aya? Ani Rodrigo ti imuna anubyo to'y anak ta. Julina, di mat ayayatem lata ti imuna anubyo. Jakon ayayatan ni Rodrigo tatang. Ni Rolly itantay ayatak. Panunutem ti masakbayan. Napintas ti negosyo ni Rodrigo itan. Baknangag. Isungag subligang kengkwana. Agpanunot ka mamad lakay. Laklakayan kan, ngam di mo pa'y ammo mati. Ay didak man isuraw. Amok tararamidag. Nagkasarda Rolly kan Julina. Apay apag sinaam ida. Di mo naman nagkasada. Sinaan na. Mabalimbag. Manchak, jak kayat. Ni Rolly nga ruday ayatak itan. Jak marami ti bagbagayo. Jak kabaulan na sinaan ti asawak. Naay. Danga. Di mo usaran tapanulo mo. Sinaam ni Rulay ko naglay. No ipilit mo ti kayat mo lakay. Sinaan kamatan. Ay, O anya, bakit? agpili ka. Pilitem ti anak ta makisina ka ni Rolly. Wan kunam ta sinaan kamatan. Agtalaw akon kunamsa. Ala. Saan nga rutan? Saan? Bakit? You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax.